Assembly 46, PSCC Assembly Katipali, PSCC Langkai Malosik, Decree Ulang 15, Krista Hubung, Pinati Unta, Krista Hubung Atong Langkai, April Jun, itu mana saya nama mungkin PSCC Katipali, Pinti Jun. Assembly to improve retired pastor also Presbytery and all that. So Presbytery ito
Isu itu jangan dilihat tiba biasa. Dalam sedikit bawa ini tujuh mau tanggil gohor di transit office artinya serta dunia via zola dia tu BCC assembly terus menego kita serta pada dalam terus tak boleh sudah lawan sudah dengan kita sudah sudah Ipau apa dari Juni Amazon ila pakai kita sendiri aku sedih. Soalnya saya KCC assembly isu ipau jangan ipau ini kemudian turban musik dari sini dengan George assembly ini di Som KCC assembly staff itu Kolkata hospital staff Kolkata PTS staff Kolkata nursing school staff Amo hi aku cuma itu amin Amo kacau kamu je aku cakap itu Amin. Abang kacau dalam jauh le, boleh dah jauh jadi. Betul aku ni kacau dah kita sendiri amin. Jadi tu kayak begini akibat. Anu yang hot jadi 246 KCC assembly. Halo, ini dia ini moderator. Musik ini, amaho ilah, mungkin hidung le, amaho dingin, memento isi bibir, ini satu kaya itu dulu kaya, Christian Hospital security apa ini, aku mungkin paham itu. Macam pun, kencang seminggu, cenderung KCC itu kau, Nipapana mai cham bismillah chun gane polin ikil buizok na ikil ngai na mun i sa i ta jong le pati ni izok na le to pak island dam kin bo le chu de in mission project na Mansardin itu di tahun ini seperti sebenarnya masalah kamar dan lokasi yang sangat lama. Jadi kayak macam apa unsur pemain mulai dari OTS, masuk TS, apa tulis apa itu apa ni SSC Initiative di Chunghumin Finance Zonghi Ahinmu Kunci Sapari Legend Aksot Mandodin Zeng Nataling Putin Kami Hanga Tabang Kelok Jokkan Seminary Kacau Lok Nek Putin Indonesia Mahmudin ini tabang doa macam pun izin US lama lalu ujian aku ujian panen dan lakam tak hen perluin kami PTS long term staff teaching staff in non teaching staff ini ama ini kalau aku perluin Amani, Zimbe Jong Pati, Tao Lao Samin, Kuboke, Mongol, and Unful Parliament, ETS,
professor of it, staff of it, law, and the yung isok makin kipain lopina pati ipin aize paghahin kadiin among na principal ahi ipo Dr. Muchon Chaloy ahin naka in pasakuri rukma kunahi wa kunahi principal di Dr. Chaloy Muhinahi di chinong chahin pa aban ina finance o limsat o kunet ka bana and finance pastor si Pusay in pastor Chungpa in and may kita ideal pati mongsen din in from hozon mai no ainin yung nungzo ni din hatain ni ang kai pin tu so tai ga lang kai na ben ku fi ku sen assembly at sinahin mo Zin pati lo kini dengan undang saya aceh saya ini dihin ipo nasin apa dalam jom sen akifu mengai zin cengamai apa na concentrate itu dengan di yang kat hobi di rang nak kita di kafe sai kesi also lasting ga buke